postoji pojam momager koji je slivenica ili na engleskom blend word reči mom ili mother i manager. Najčešće se danas vezuje za Kris Jenner, ko znate svi. Znamo. Znate i decu oko nju, koja stvarno jeste najbolji primer toga. Ta reč se odnosi na majke poznatih ličnosti koje su im bile, ili im dalje jesu menadžerke, koje su ih od malena vodile na audicije, terale ih da budu dečije zvezde. Tu spadaju Kris Jenner sa svoje 6 dece kojima je svima izgradila karijeru, znači Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Kris Jenner i Rob Kardashian. Onda, na primjer, Dina Lohan, majka Lindsay Lohan. Ima u toj kategoriji i očeva, tako imamo Matthew Knowles, Beyoncé otac, i nama najbitnije za današnju epizodu Jamie Spears, otac Britney Spears. U principu ovu kategoriju spadaju i sve one majke dece iz emisije poput Dance Moms ili Toddlers and Tiaras sa TLC-a, kao i svi već ostvareni celebrity koji guraju sopstvenu decu u showbiz bez obzira na njihov talent. Ono što se zove nepotizam ili nepo babies. Pa čekaj, to u suštini i Beyoncé radi sad sa Blue Ivy. Znači, krug se ne mora staviti. Da. Previše ih je da bismo nabrojali sve, ali evo ko su oni bez da objašnjamo zašto. Ti si rekla sad Blue Ivy, znači prva ćerka od Beyoncé i Jay-Z-a. Onda recimo Kaja Gerber, Lily Rose Depp, Hailey Bieber, Brooklyn Beckham, Dakota Johnson, Maya Hawke, Willow Smith i tako dalje. A u Srbiji bi to bili, na primjer, Anastasija Ražnatović i Veljko, Ksenija Knežević, Knezova ćerka, Elena Kitić, Mile Kitić i Marta Savić. Ko je Marta Savić? To je majka Elena Kitić. Dobro, ja i oca znam. Nikolija Jovanović. I nju volim. Vesna Zmijanac. Da. Znači, svi za koje se pitamo da li bi bili ovako poznati da su imali drugačiji početak, odnosno da nisu imali tu odskočnu dasku da im je jedan od roditelja već poznat u zemlju koji pokušavaju da se ostvare. Za ove naše nisam sigurna jer mislim da se češće pokazuju da uopšte nemaju ili da imaju veoma malo talenta. Dok je kod ovih stranih, kod njih i može da se probere neko ko ima talent, neko ko je pratio. Ne smeta mi to imanje ili nemanje talenta koliko to što ne znaju da se nose s tim što su nepo babies. Ne znam da li si primetila. A neki potpuno prihvataju i šale se čak s tim. Na primjer Dakota Johnson da se sviđa jer je ono fazonu, pa da, bilo mi je lakše zato što su mi roditelji poznati i to je to. I Maya Hawke isto. A onda imaš Kylie ne Kylie u stvari, Kendall više. Koja je u fazonu, ne, ja sam morala da se trudim, ne znate vi na koliko audicija sam ja išla, a pritom majka je zakazivala te audicije. Da li ona spada sad tu u Nepo Babies? Mislim, ona je Nepo Sister. Nepo Sister, da, nema veze. Da, oni su svi zbog Kim u principu postali popularni, a nije da je Kris Jenner. Mada, Kimin otac je bio advokat OJ-u, tako da bio je poznat pre nego što su sve one postale iz poznate porodice. Zar nije Kris bila sa nekim isto poznatim pre Roberta? Ne pre, ali posle sa Bruceom Jennerom, odnosno Caitlyn Jenner. Da, pre nešto. Bruce je bio atletičar, tako nešto. Da. Nepotizam u inostranstvu, u Hollywoodu, na primjer, se odnosi uglavnom na decu koje su krenula istim stopama svojih roditelja. Na primjer, Kaja Gerber je manekenka i ćerka manekenke Sydney Crawford. Maya Hawke je glumica, ćerka glumaca Ethana Hawkea i Uma Thurman. Ali imamo i decu izuzetno bogatih ljudi kojima je novac svojih roditelja sve omogućio. Znači, oni ne mora da su oni u showbizu bili. U smislu, možda nisu postali glumci, ali imali su sredstva tokom života da isprobaju sve, da se bave, da pokušaju da se bave, da probaju svaki hobi i pronašli su nečemu što je možda potpuno drugačije od onoga čime se bave njihovi roditelji. Brooklyn Beckham, na primjer, nije ni fudbaler, ni pevač, ako možemo Viktoriju da nazovemo pevačicom. On je bio kuvar, on je bio fotograf, on je... Ne znam šta je sad. Mislim da je trenutno kuvar i dalje.
Pa mogu to da vratim na Britney zato što dosta ljudi koji si pomenula, pogotovo Kardashians, are famous for being famous. Da. Znači, poznate su zato što su poznate i to je sve. Ne postoji ništa čime se one konkretno bave što ih je načinilo poznatim ličnostima. Naravno, to ne važi za Britney, ali mislim da je ona bila na vrhuncu svoje slave u toj eri kad su se javile i Kardashians i kad su paparaci krenuli da budu najnenormalniji i Paris Hilton. Da, svi oni reality showovi krenuli i mislim da je to isto uticalo na kulminaciju koja se desila 2007. godine sa svim slikanjima, paparacima, jurenjem nje. Novinski natpisi su bili odvratni. Ljudi kojima je verovala su zvali paparace. Mislim da se tad, konkretno, u ranim 2000-im, da su se ljudi mnogo više koncentrisali na privatni život poznatih ličnosti nego pre. Mislim da pre ono kao... Tad je bio kao neki boom paparaca. Da. Pre kao ono, poštuješ muziku, ali mislim da nisi ti znao nešto mnogo o privatnom životu izvođača. Da li to što kažeš famous for being famous, njima je to omogućeno tako što su zvali paparace da ih slikaju kad god izađu. I onda su možda oni navikli kao ovako treba da se ponašamo sa poznatim osobama i onda i kad ne zovu, oni invade their privacy. Tako da... Pa neko je skoro pričao kao naslov u novinama Britney sakri gaćice ili tako nešto, a čovjek kaže naravno da joj se vide gaće kad je bukvalno paparaco lego ispod nje da je slika i onda kao Britney pokri se malo, mislim hello. Bolesno.